Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Medan Uhud di banjir darah para sahabat Rasulullah demi menegak agama Allah, ke atas kalian ridwanullah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi'amillah wa kunu aunana billah, asana bifadlillah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi'amillah wa kunu aunana billah. Berdiri tegak Sayyidina Talha, walau terima puluhan panah, jari jemari sudah terpisah, menahan sakit fisabilillah. Berdiri tegak Sayyidina Talha, walau terima puluhan panah, jari jemari sudah terpisah, menahan sakit fisabilillah. Asalkan jasad Rasulullah, jangan disentuh musuh Allah. Melutut badan agar dipijak, kaki mulia untuk melonjak. Melutut badan agar dipijak, kaki mulia untuk melonjak. Naik berlindung langkahmu bijak, barulah tenang musuh ditetak. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi'amillah wa kunu aunana billah, ashana bifadlillah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi'amillah wa kunu aunana billah, ashana bifadlillah. Jeritan kuat singa Allah, akulah juga singa Rasulullah. Bapa saudaramu Sayyidina Hamzah, Sayyidul Syuhada yang kuat gagah. Jeritan kuat singa Allah, akulah juga singa Rasulullah. Bapa saudaramu Sayyidina Hamzah, Sayyidul Syuhada yang kuat gagah, membunuh ratusan adu Allah, masih menunggu peluang cerah, lalu menikam kena diupah, rohnya yang suci dicabut Allah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi'amillah wa kunu aunana billah, ashana bifadlillah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi'amillah wa kunu aunana billah, ashana bifadlillah. Baginda datang penuh tangkas, menyelamatkan Sa'ad bin Waqqas. Pemana tepat teramat pantas, duduknya memandang Nabi di atas. Baginda datang penuh tangkas, menyelamatkan Sa'ad bin Waqqas. Pemana tepat teramat pantas, duduknya memandang Nabi di atas. Tiap panahan disebut Rabbi,
baginda Nabi. Beruntung dirimu wahai sahabi, bergelar fidaka abi wa ummi. Ibadallah rijalallah aghisuna bi alillah wa kunu aunana billah shanaza bi fadlillah. Ibadallah rijalallah aghisuna bi alillah wa kunu aunana billah shanaza bi fadlillah. Hampir luruh semangat diri mendengar Nabi Muhammad sudah mati. Hampir luruh semangat diri mendengar Nabi Muhammad sudah mati. Undur sahabat hendakan pasti, sayangnya kalian kepada Nabi, namun Nabi tegak berdiri. Lihatlah dengan mata sendiri, cahaya dari gua yang tinggi. Sudahlah pasti cahaya Nabi, namun Nabi tegak berdiri. Lihatlah dengan mata hati, cahaya dari gua yang tinggi. Sudahlah pasti cahaya Nabi. Ayo badanku terus bangkit, sekalipun tersangat sakit. Pengorbananmu hanya sedikit, korban sahabat sebesar mungkin. Ayo ahbab prai terus bangkit, sekalipun tersangat sakit. Pengorbananmu hanya sedikit, korban sahabat sebesar bukit. Ibadallah rijalallah aghisuna bi alillah wa kunu aunana billah ashanaza bi fadlillah. Ibadallah rijalallah aghisuna bi alillah wa kunu aunana billah ashanaza bi fadlillah.